Vječni Kolašine, dobroveče probuđena i vaskrsla Rovačka republiko. Iskreno, Kolašinci, meni je jako žao što moramo večeras i ovih potonjih par mjeseci da otvaramo vaše bolne i stare rane, stogodišnje, kada su vaši džedovi ubijani na pragovima od srbijanske ruke. No, nažalost, oni otvaraju opet tu priču, opet dolaze srbijanske ruke prelazeći granice od Dobrakova pa sve do granice sa Republikom Srpskom. To je jedna bolna istina o pokušaju početka jedne prvi put viđene u svijetu crkvene revolucije pomiješane sa kriminalom. Da je to pokušaj države, jasno je svima. Onima kojima nije jasno, dovoljno je da samo pogledaju jedan televizijski snimak u predvečerje 2020. godine iz našeg crnogorskog parlamenta, iz našeg državnog parlamenta, kada su predstavnici najveći tih ljudi koji se nalaze u litijama, dakle predstavnici Srba, uzeli naš najjači i najsvetiji zakonodavni akt, najsvetiju i najsvjetliju knjigu u Crnoj Gori, naš Ustav, i bacili ga pod noge. Na taj način poslali su jasnu poruku i Rusiji i Srbiji da im objasne novac koji su dobili od njih, ali su i na taj način pozvali izdajnike u Crnoj Gori da se spreme na rušenje države. Bio je to drugi poziv. Prvi poziv mi je uputio Andrija Mandić kada ih je pozvao da se pripreme i uzmu oružje. Ja iskreno, dragi moji Crnogorci, večeras neću dugo govoriti, jer vjerujem i ubijeđen sam da su moji prethodnici uspjeli da implementiraju narativno sve ono što crnogorsko i patriotsko srce želi da kaže u ovom trenutku. To su, zna se, apsolutno ostvareni ljudi i politički i profesionalno, i njihove patriotske ideje su neupitne. No, iako su oni takvi, iako su prenijeli dobre poruke, neću se večera zahvaljivati ni njima, ni meni, ni vama koji ste došli, niti jednom čovjeku koji je u bilo kojem gradu došao, jer smatram da je ovo dužnost, da je ovo patriotska obaveza svakoga od nas i onoga koje je kući, jer ćutanje je danas sramota. Tako je, bravo. Ćutanje znači odobravanje zla, ćutanje znači neznanje u najmanju ruku. A znamo kako neznaveni prolaze, oni bivaju zavedeni. Nećemo se lagati, znamo svi dobro da je gotovo 50% ljudi u litijama pošteno, da su to naše komšije, časne i radne, koji stvarno ne žele da ruše državu. Ja im vjerujem da ne žele, ali oni ne znaju i u neznanju učestvuju u pokušanju rušenja naše države. Zato što ne znaju, ti naši dobri i pošteni ljudi koji su prezauzeti svojim poštenim i teškim mukotrpnim poslovima na selu, oni su ili anemični od informacija ili dezinformisani lažnim medijima srbijanskim koji im plasiraju neistine, otišli na litiju zbog sramote. Njih je sramota od komšiluka, šta će im reći komšije što nisu na litije, njih je sramota i od Rusije i od Srbije. Da naznačimo, ti ljudi nijesu vjernici, oni su dobri, pošteni, ali nijesu vjernici. Zašto to kažem? U svačijoj kući kod njih postoje ikone svetaca. Oni tobože slave slavu, ali nikada nijesu ušli u crkvu. Zbog čega je to tako? Zbog toga što su čuli da u Rusiji i Srbiji se ide u crkvu. To je popularno, to je dobro, pa ajde, kažu, ako idu Srbi i Rusi, ići ćemo i mi u crkvu. To je dobro. I do sada im, naravno, Rusije i Srbije nijesu postavljali pitanje za to. Svakako, danas je došao veliki ispit i za Rusiju i za Srbiju i za njenu filijalu u Crnoj Gori, pa im je dala ultimatum. Kazala je našim domaćim izdajnicima, neznavenim, ovim dobrim, morate izaći i pokazati da li ste vi zaista za srpsku crkvu. Oni izlaze i ne znaju ni slovo zakona,
ne znaju ni da se ruši država, odnosno pokušava. Ne znaju, a idu. Ja sam se dugo, dragi moji Crnogorci, pitao zašto je to tako. Pitao sam prvo sebe, pitao se i čitav svijet, jer ovo je bruka. I nisam mogao da dobijem odgovor, onda sam morao da pitam njih. Znate šta su mi odgovarali? Kada ih pitam zašto idete na litiju, oni kažu pa ima nas dosta, vjerovatno smo normalni, jer nas ima dosta. Ne sporim da ih ima dosta, ali je tužno jer su svi nenormalni. To ne može biti normalno. Pa. No, bez obzira na to, to je taj dio malo benignijih ljudi u litijama. Postoje 3 vrste ljudi. Drugi dio ljudi koji danas defiluju našim ulicama i ometaju našu djecu dok idu u školu i nas dok radimo na poslovima, je onaj gori dio ljudi. Oni također nijesu vjernici. Oni također nikada ne ulaze u crkvu, ali su na svojim ramenima zamaskirano zalijepili ostrog ili krst, ne bi li se provukli kao vjernici. To su kriminalne, vrlo ozbiljne organizacije, ljudi, vjerujem da svi poznajete nekog takvog iz komšiluka, koji su odlično plivali u vrijeme kriminala i u vrijeme Slobodana Miloševića i Arkana Žažnatovića. To su ljudi koji su nahranjeni na jaslima velikosrpske ideologije i koji ne umiju da se snađu u uređenom društvu. Ti ljudi umiju da plivaju samo u kriminalu i u bezvlašću. Ti ljudi se nadaju rušenju države, nadaju se da postanemo 27. izborna jedinica Srbije kao što smo bili. Nikad više! Nikad više, naravno. A naravno, treći dio ljudi koji defiluje litijama su popovi i sveštenici, njih ima par hiljada, većina ih je neprijavljena u našoj državi. I njih mogu donekle razumjeti za razloge jer se oni baš bore protiv zakona, nesumnjivo je to, iz razloga što su ugroženi njihovi lični interesi, njihovi džepovi će biti tanji, njihova filijala u Beogradu će prihodovati manje novca i razumijem ja Amfilohija Radovića što on ide na litiju. Ne bi mu se ni ljutio da ne postoji opasnost od oružanih sukoba. Međutim, on je vrlo dobro svjestan da ukoliko toliko hiljada ljudi mjesecima izlazi na ulicu, da će to da probudi, kao što se i vidi večeras, i revolt kod nas na drugoj strani. Da će to da probudi revolt kod te 3 vrste ljudi u litijama. I onda zaista može da nastane varnica, a u svim policijskim dokumentima, i u Europolu, i u Interpolu, i u običnim policijskim knjigama je jasno naznačeno da su dovoljna samo 3 kriminalca, 3 osobe da se organizuje kriminalna organizacija koja može napraviti haos. Mi ovdje imamo desetine hiljada nenormalnih ljudi koji izlaze desetine dana uporno na ulice i provociraju ostalih 400-500 hiljada ljudi. Naravno, oni su svjesni, bore se za svoje interese i rizikuju rat samo zbog novca. To nisu popovi, to nisu ljudi, to nisu ni izdajnici. Ti ljudi zaista ne zaslužuju da dijele ni vazduh sa nama. No, nećemo o njima. Da im objašnjavamo šta je zakon, nećemo. Jer oni dobro znaju šta je zakon. Da im objašnjavamo našu istoriju, nemamo potrebe, jer je vrlo mi dobro znamo, oni ne žele da je čuju. Ja mogu Amfilohiju Radoviću da postavim samo jedno pitanje iz istorije, pošto negira postojanje crnogorskog naroda. Naime, kako to Amfilohije Radoviću? Ako ne postoji crnogorska nacija, kako je moglo da postoji crnogorska kraljevina? Vrlo dobro znamo da kraljevina ne postoji bez naroda. Kod nas je postojala kraljevina Crnogoraca. Dakle, kraljevina naroda Crnogoraca, naroda koji je imao autokefalnu crnogorsku crkvu do 1945. godine. To što su oni pokušali tu crkvu da nam otmu i oteli na neki dio vremena, to je samo prošlost. Zakon se primenjuje, on je na snazi, ja vjerujem da naše institucije sistema zajedno sa ovako lijepim i jakim patriotama to mogu da odbrane. Pogotovo sam više ubijeđen u taj uspjeh kada znam da sve naše patriote, a eto igrom slučaja imam kontakte i sa nekim ljudima u dijaspori, se vrlo interesuju za ovo pitanje, vrlo su složni
Izbacili su iz sebe te male, sitne razlike, vjerske predznake, političke ili profesionalne razlike, stavili su državu i ljubav prema njoj na prvom mjestu, slogu i jedinstvo i zato ne sumnjam da zajedno sa institucijama možemo da sačuvamo sve. To je neupitno, ali sa druge strane, apsolutno je potrebno da ovakve skupove organizujemo, da pokazujemo revolt, da pokazujemo svijetu da postoji još normalnih ljudi, jer vjerujem da je svijet zaista zgrožen kada vidi ovoliko hiljada izdajnika. Ovo nema ni u Čileu, nigdje ovo ne postoji, ni u Tunguziji. Ovo je smiješno, jeste smiješno i tragikomično što živimo zajedno sa njima, ali moramo. Zato završit ću ovu priču malo veselije. Pošto vjerujem i ubijeđen sam da će biti uspješan rezultat, zakon se primenjuje, ja bih vam poslao drugu poruku. Pošto su naše institucije uvezane sa Europolom i sa Interpolom i uvezane su sa NATO alijansom što se tiče vojnog dijela, mi smo, implementirajući sva poglavlja Evropske unije, i u predpristupnim i u pristupnim pregovorima uspjeli da ih sva otvorimo, a Evropa nije glupa, Evropa zna da cijeni to, Evropa je zadovoljna našim učinkom. Šta hoću da kažem? Mi nakon ovoga ulazimo na otvorena vrata Evropske unije. Prva smo sljedeća članica Evropske unije i apsolutno ne smijemo dozvoliti da pričamo o ratu. Imamo ozbiljnije teme. Zato što, znate, imam dosta drugara i dok sam studirao i u Parizu i u Londonu, a i internet je sada lako dostupan svima i u Kelnu i u Milanu. Svaki mladić i djevojka sa 18 godina kada se probude, znaju 3 jezika, imaju visokoškolsko i specijalizovano obrazovanje, oni prate i poslovne trendove, mijenjaju se, doškolovavaju se, vrlo dobro barataju i sa IT tehnologijama. Šta to znači? Oni žive u nekom drugačijem svijetu nego mi danas. Da ne dužim, iznenadit ćemo se kada uđemo u tu Evropu. Zato budimo spremni za Evropu, radimo na edukaciji i nas i naše i njihove djece, jer ne znaju ni istoriju ni ništa. Neka naša djeca u budućnosti ratuju znanjem, a ne puškama, i neka njihovo oružje bude knjiga. Nikad više 1918. Zahvaljujem se gospodinu Šćekiću, a ispred Fondacije Sveti Petar Cetinjski obratit će nam se Nikola Šćepanović.